abanyamakuru b'i Kinshasa bari mu bikije imitima kuri iyi ntambara, ibyatumye babaza General Kasonga niba FARDC yaba ifite ubushobozi bwo gutsinda RDF mu gihe babisanze mu ntambara. Uyu yasubije ko FARDC yujuje ibisabwa bituma ishyirwa mu myanya y'imbere mu bihugu bya Afurika bifite igisirikare gikomeye. Yungamo ko FARDC ikomeye gusumbya RDF. Ati twigeze gushyirwa ku mwanya wa 8 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika, kandi ibisirikare byinshi bituri inyuma. Twujuje ibisabwa n'imiryango mpuzamahanga aho turaba 8. Umuvugizi wa FARDC yavuze ko mu byerekana ko igisirikare cya Kongo gikomeye kurusha icy'u Rwanda harimo ubushobozi gifite mu gutsinda imitwe yitwaje intwaro, ibikoresho gitunze, imyitozo bakinjiramo babanza guhabwa, imodoka ndetse n'indege z'intambara n'ibindi. Yonzemo ati magingo aya turi ku mwanya 11. FARDC yahanganye na ADF muri 2014. Twamaze kurandura burundu abamayimayi, twashyize iherezo kuri Kamwena Sapu. Turi igisirikare cyiza kurusha ibindi. Ari inkuru yasohotse mu minsi yashize ivuga ko abasirikare b'u Rwanda RDF n'abaRepubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ngo bakozanyijeho mu giturage cya Murambi muri teritwari ya Nyiragongo, nyuma y'uko FARDC yishatse gufasha umucuruzi wari utwaye magendu kwinjira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uku gukozanyaho bivuga ko kwabaye kuwa 2 tariki ya 2 Kanama 2022, nyuma y'uko abasirikare ba Kongo bashatse gufasha uwari gutwaye magendu kwambukiranya umupaka mu buryo butemewe kuri borne ya 11. Radio Okapi yatangaje ko abasirikare bari ku burinzi kuri uyu mupaka bahise barekuranira umuriro aba ba Kongo, hahita habaho gukozanyaho. Uku gukozanyaho hagati y'ingabo z'u Rwanda RDF n'iza RDC ubwo ni FARDC kwamaze iminota mike cyane gusa guhita guhosha. Ubwo uku gukozanyaho kwabaga kwateye ikikango mu baturage batuye mu giturage cya Murambi. Gusa amahirwe ngo kutamaze igihe umuyobozi w'itsina ry'ingabo za FARDC ziri muri kariya gace yaje ngo kubasha kuvugana n'uyoboye iza RDF, bituma amasasu agahagarara. Aha kandi uretse kuba ku ruhande rw'u Rwanda hari uburinzi, ariko ngo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta basirikare bahagije bahari. Societe civile yo muri Nyiragongo yasabye guverinoma ya Kongo kurushaho gukaza uburinzi bw'imipaka, by'umwihariko muri aka gace ka Nyiragongo ikashyira abasirikare bahagije. Muri no minsi kandi u Rwanda rukunze gushinjwa n'amahanga ndetse harimo na ONU ibashinja kohereza igisirikare cyabo muri Kongo. Gusa mu itangazo riheruka guverinoma y'u Rwanda yasohoye yavuze ko itagira igitangaza kuri raporo itarashyirwa ahagaragara ngo irasesengure. Itangazo rikomeza rigira riti u Rwanda rufite ububasha n'uburenganzira bwo kurinda ubutaka n'abaturage barwo rudategereje ko ibibazo biza ngo bibagereho. Iryo tangazo rivuga ko ukubaho kwa M23 n'inkomoko yabyo bizwi nk'ikibazo cy'imbere muri RDC, ariko ngo bashaka kubigira umutwaro w'ibindi bihugu. Nyamara ngo u Rwanda rucumbikiye ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo zihamaze imyaka irenga 25. Itangazo rikomeza rigira riti mu gihe uburyo bwashyizweho n'akarere bukomeza gushakisha umuti ku bibazo byo mu burasirazuba bwa RDC, u Rwanda rwakomeje gutanga intabaza ku muryango w'abibumbye n'izindi nzego mpuzamahanga kuri ibi bibazo bibangamiye umutekano w'igihugu cyacu. Rivuga ko ahubwo u Rwanda rukomeza guharanira amahoro rwo n'abaturage barwo barushaho kungukiramo. Muri iyo raporo bavuga ko itsinda ry'umuryango w'abibumbye ryabonye ibimenyetso bikomeye bihamya ko ingabo z'u Rwanda zari ndetse zanakora ibikorwa bya gisirikare muri Rucuru hagati y'Ugushyingo 2021 na Nyakanga 2022. Perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso n'uwangora Joao Lourenço bagerageje kuganiriza mugenzi wabo wa RDC Felix Tshisekedi kugira ngo akemure ikibazo cya leta ayoboye n'iy'u Rwanda. Biciye mu biganiro nibwo yemeye kurekura Kaporale Nkundabagenzi na Private Ntwari. Tariki ya 23 Gicurasi, misiyo y'amahoro ya UN muri RDC MONUSCO yatangaje ko M23 yagabye igitero ku birindiro by'ingabo zayo bya Shangi muri Rucuru, nazo mu gusubiza zifata icyemezo cyo kwifatanya na FARDC mu kurwanya uyu mutwe witwaje intwaro. Abavugizi bo muri FARDC barimo General Ikenge bo ntibemeye ko ari M23 gusa yagabye ibitero kuri ibi birindiro, nubwo nayo ibihakana.
ahubwo bemeza ko yari ifatanyije n'ingabo z'u Rwanda RDF yita umufatanyabikorwa wo kuva kera. Tariki ya 8 Kamena, MONUSCO yongeye gutangaza ko M23 yagabye igitero ku birindiro bya Shangi ikomeretsa abasirikare bayo 3 bakomoka muri Tanzania. Ku munsi wakurikiyeho, General Kenge yatangaje ko abasirikare b'u Rwanda 500 bo mu mutwe wa Special Force bari bambaye impuzankano nshya y'ibara ry'icyatsi n'umukara mu rwego rwo kwiyoberanya aribo bagabye igitero ku ngabo za MONUSCO na FARDC. Gushinja ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro byakuriye umwuka mubi hagati y'iki gihugu na UN, nubwo uyu muryango wo utarigera uzishinja kubigiramo uruhare. Iki kirego kandi byanashoboka ko cyateza umwuka mubi hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Tanzania, aho abasirikare ba Tanzania 3 bakomerekeye mu gitero cyo ku birindiro bya Shangi yubuye nyuma y'umwanzuro w'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC wasabaga imitwe yitwaje intwaro kuzirambika ikajya mu mishyikirano na leta. Muri uyu mwanzuro wafatiwe i Nairobi tariki ya 21 Mata 2022, Perezida Paul Kagame yarahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Vincent Biruta. Abitabiriye inama bemeje ko mu burasirazuba bwa RDC hazoherezwa umutwe w'ingabo wo kurwanya imitwe itazarambika intwaro. Guhera tariki ya 4 kugeza ku ya 8 Kamena, abasirikare bakuru b'ibihugu bya EAC bahuriye i Goma kugira ngo banoze imiteguro yo gushyiraho uyu mutwe w'ingabo. Gusa ibihugu 5 muri 7 nibyo byari bihagarariwe. U Rwanda ntirwari ruhagarariwe muri iyi nama kubera impamvu zitasobanuwe. Sudani y'Epfo nayo ntiyahagarariwe kubera kubura ibikoresho nk'uko byasobanuye mu nkuru ya Radio Okapi ikorera MONUSCO. U Rwanda rwafatiye hamwe n'ibindi bihugu umwanzuro kohereza umutwe w'ingabo za EAC mu burasirazuba bwa RDC, kuba leta y'u Rwanda itakohereza ingabo zifatanye n'izindi bihugu bya EAC mu kujya kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri RDC, kandi hari imitwe irwanya u Rwanda nka FDLR ngo bishobora kuba ikibazo ubwabyo. Nanone kandi ngo leta y'u Rwanda ngishobora kuba nk'iyahejwe muri kino gikorwa kireba nk'igihugu gituranye na RDC, kandi n'icyaba ari ikimenyetso cyiza mu mubano warwo n'ibindi bihugu bigize EAC. Byaba bimeze nko gucana inyuma, aho umuntu yakwibaza ati ko RDF ishinja FARDC gufatanya na FDLR mu gihe ingabo za EAC zaba zinjiye muri uru rugamba, izo nizafatwa nk'izafatanya n'uyu mutwe urwanya leta y'u Rwanda. Habaye kandi ngo hari ibisasu byongera kuraswa ku butaka bwarwo, nta kibishobora guhungabanya ku mubano warwo na EAC. Ni ikibazo wakibaza. Iki kibazo kirashimangira kukuba leta y'u Rwanda ubwo ari hagarariwe mu nama i New York yagaragaje ko ari ubufatanye bwa FARDC, FDLR ndetse na MONUSCO mu rugamba rwo kurwanya M23. Kohereza ingabo za EAC muri RDC ni igisubizo cyiza ku kibazo cy'umutekano muke muri RDC no mu karere, ariko byaba byiza kurushaho mu gihe ingabo z'uyu muryango zakoherezwa mu gihe ibihugu byombi byazaba byaramaze kumvikana umwuka mubi utakiriho. Leta ya RDC yemeye kujya mu biganiro na M23, imirwano igahagarara, ngo byafasha ingabo za EAC koroherwa n'urugamba kuko zaba zigiye kurwanya imitwe yitwaje intwaro idafite aho ihurizwa n'igihugu na kimwe kigize uyu muryango. Byaba byiza kandi ngo nanone ko mbere y'uko ingabo za EAC zoherezwa mu burasirazuba bwa RDC, ibihugu bigize uyu muryango byasaba FARDC guhagarika ubufatanye na FDLR buvugwa, zikabishyira mu bikorwa niba zibyemera, maze uyu mutwe ukajya ku rutonde rw'irwanwa ku bufatanye bwuzuye kandi ngo butarimo urwikekwe.